inkane ariko abashitse dukunde tuntu rero ibi mbivugiye ko hari uruguzo ujamo tukaburara niyenda ukazubara n'imitsima iri ku meza atese kari utubure tune tukaba turi batanu nibantanga kugafata simburara njenza nama nkoramo mbere utarashira muza mwisaidia kare jeno mu bukwe nza ncunga abageni bavuyeho kama nkurikira base uko bazabaza nyuma hari igihe ureba nawe ugasanga kandi tuba twabyinnye ntako tutagize. Nabeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Nuko ongera usubiremo ngo nukora ibyiza tuzemerwa igihe yonyine. Nukora ibyiza ntuzemerwa. Mukubitira ijambo ry'Imana amashi. Ndasaba ari abasore mwegere kuri izo ntebe kugira ngo bigende neza. Protocol idufashe abantu begerane neza ko kwiza. Muhaguruke mwigire kuri izo ntebe. Ndaza kuvuga uko mwegeranye neza niko kankoresha indi minota 5 yo kwiyegereza abantu, kuko iyo watumiye umuntu ntumwiyegereze biza bimera neza. Negura Imana ndi Kigali, nubishijwe irimbwira ngo genda utarame Nairobi. Hari ijambo rizavuga ngo unyanyegeze imbuto ntazomenya icera. Kandi twatuvuye mu kindi gitaya cacu c'igicaniro camaze iminsi 3 kirangire, badutumira igoma mu bayumbe turushe pe. Ico cyumweru ariyo gahunda yo kuza hano, ariko mwende data mukiza yari afite ubukwe na Grace, babanye na madame, biba ngombwa ko batubwira ko tuzotaha ubwo bukwe. Uriya mukiye nawe ari ukuntu wongeyemo imbaraga, bituma gahunda ikomera. Rero mukiza ndamushimiye, niwe ducumbikiye, tugaburira neza. Mu maturu yose naje Nairobi, ino turu niyo mfite network nyinshi, niyo mfite ko ndarya amabreba, ko nigira uko nshaka. Haro twasize bukuru turamwegereje, karateka yasaze, karamateka inkoko n'ihene ni ako karagaciyemo. Rero ndashima ku bwa mukiza, ubona umutima mwiza watugaragarije. N'abandi batari twe muzabikore, nimba ushaka kugirirwa neza uzugira neza. Rero Imana gumugisha. Ndashima umukazana uyu gano umukazana kwe umugore wanje yavuye. Ese umukazana nje ko zavuga je ndo umukwe wanyu. Okay. Narizishike. Mama Jevoni nahaguruke mu mukubitira amashi. Abantu ba hano udafite ishari mukubita amashi, kubera yuko mutayakubise nokeka akantu cyangwa se mutarashimye gwa umukwe. None ntimwashimye wa mwarashimye ngamunyongera amashiga. Umukwe w'amavuta nakwizera ni umukwe wanyu wa Nairobi. Rero Mama Jevoni ni Imana yamumpaye kimwe nuko Imana yabahaye banyu. Hari igihe umuntu azavuga umugore we undi akama yagagwa, wavuze uwawe ukamushoshora ukamwitsa.
si ikibazo kuvuga umugore, si ikibazo ko twamusengeza, ari ukumusengera no kumuvuga n'iki kigoye. None twarakobotse kandi abakobwa baza bakoboka, ntitubizi se imisozi ntimwayimaze ngo za maji niba ari za maki. Yeme ntumugire ikibazo, mfite network rutonesha, mfite network yose sinkiri nkazanka baretesha ngo kugira ngo ikamwe amata menshi. Mfite elpiro iye, nta kibazo mfite cy'amavuta, nta kibazo. Kaini we bizima haguka paguka uranzi nawe. Rero mama Jevoni warakoze mu mugambi kuva Imana indema kuyere yakundemeye irema Jevoni. Twebwe tuzatwikanga nk'abana b'abantu kuko tutazi ibyejo pato, ariko Imana kwize kujya wavuze umugore wari Imana yaramuremye. Namwe nubwo abatarashaka nawe utarabzara uko Imana umwana warahaye mu mugambi w'Imana kera ngo ibiraba ngo yaturemeye muri Kristo, ituremeye ubisitararemo imirimo myiza yose yo muri Kristo yose. Donc imirimo myiza yose yo muri Kristo Yesu. Umukristo ubundi akantu kaza uzushima Imana gusa, ariko programme y'Imana iba yararemye. Bwana sifiwe, haleluya. Ndagira ngo abayumbe mukanure dutarame. Kino gitaramo ari kesha twakoze Kayore na n'ubukira twica mu matwi, kurinjira muri speaker bagakubitamo umoja umoja kwa gapapa ningi mure kandi ayibonye nenti yoroshe nayibonye. Kugira ngo bigende neza, gapapa evangeliste, gapapa missionnaire, gapapa nahaguruka tumukubitira amashi. Gapa reka nkora kaga tambukana umukozi w'Imana, tambukana. Je na madame tuzosura gapapa, so twarabipanze narabikubwiye kuva ke tuzogusura kandi ko turasenga Imana namukiza tuzomubwira, tuzobwira nk'abayumbe nk'abangaye twiterateranye byo dukore nka stock y'amezi kabiri, dukora akantu keza kuri gapapa yishimye. So bintu narabihize ndaguma mbisengera, hari n'akaraka mfite abo umuntu twavuganye ashobora kohereza nk'ifaranga mukayi. Njeza nkuraga ibirakaga nuko uko ndagipanga nuko mba ndi gutekinika ibiraka, muza mutekinika ibiraka. Gapa uyu mugabo ni umukozi w'Imana, Bwana sifiwe. Kandi uwambaye ikirezi ntamenye kugira ute shera. Gapapa twegegeze iwacu ni imari ikomeye, ni imari ikomeye. Muza mumenye ko abantu bakora mu gihe cabo. Iki gihe nimba Imana itije kirika gatuti ntiwo kanyambura. Uzabona ciye abayumbe mu mashari akamarara kwiro wamuroze we umuyumbe ishari ngo mukiza afite mikoro. Nta muntu uzufata ni Imana zitanga, Imana zifata tega papa ishugurika woshaka uburevera ukabushugurika utabuhawe tuzamumvikana abantu barayiva muzamenye izo mukata nizo mugira koko jewe bazamampiga kantu kose mvuza kubaza bareba abatuka batuke n'abashima bashima. Uri muntu azatanga ico afite, ubi bitutse nabitange bimusokemo aruhuke. None Imana igumugisha mumukubitira amashi yicara. Numukozi w'Imana mwiza, ntago azatanga amafuraza azabwiriza, azakora igitangaza. Nkora fishe nisegure kuri kano kantu. Bari abantu bose mwagiye mubona n'abajama banje n'inshuti zanje, ba Napoleon, ba Colonel Mukapendeki, ba Moses we by the way iwe yari kuza ayakare undi mutego witambitse bara kandi Nairobi ni kuri buryo umuntu utamuhagurukanye gutya biba bigoye.
jewe muzi ko iyo nakoze vuga ubutumwa nigeze kuzana abantu bagera mu 8 bamwe mbategera n'indege sinuko bananiye ariko hari utuntu twagiye tuzamo biba ngombwa ko babura ariko icingenzi je na madamu na muhemeri n'undi missionnaire wagiye muri Amerika twarabonetse rero abo mutabona bazaboneka wenda za Kitengera na za na Rongayi ni abantu babiri asigaye kino cumwe tugiye tuzoja Rongayi ako Kitengera ikindi tuje Rongayi dutahe rero ntimubifate nabi bari bambwiye ngo umuntu agusezanyije ngo azaza yamara ntaze uko nije ufite ikibazo sije ufite ikibazo nunga amuhamagara ndabama nimero yanyu zo mwatese sha waza udukinisha uko ibyo ntibibaye kandi bizima afite umuziki mukubitira amashi bizima hazaba igitane c'abayimbe mu karere kose Nairobi yose mushiro bizima bizi ngo waye promotion sha kandi gaturanavukanaga n'umusita akabasita turasazesha ngwino nyambira abasita nitwo dufite network mwisi mubukubitira amashi bizima Imana igumugisha nawe nzaguhitura muza mwiga gutanga ituro umukuru w'abayumbe Nairobi yose patro n'umutarami patro haguruka mukozi w'Imana nawe tambuka niko Imana yabitanze uyu ni umukozi w'Imana patro azawudumya aye wowe patro gereza nimba ari umuntu uzuzi amavuta yose ni pato Imana igumugisha nukuri ko Imana uzufasha niyo turi mu bayumbe hose umubaze n'igisenyi muri bishambuke naza ngushakaho ni nkwegera muri bishambuke igisenyi tumize arabandi bayumbe ngo bitwa bishambukiriye igisenyi urumva nje ukunteye rero nzashaka umunyamavuta uzushaka umunyamavuta none uzi kuri hasi kuregera undi umunyamahewa wogera he azamba kunigagura none akakwica bona sefiwe iyo nje ikirere kitazamutse neza nza mpiga pato n'abandi nyine bayimbe ntavuze abandi ariko pato yo mwegereye aza kubita kumva nyine urindire stop Imana kumugisha umukubitira amashi nibyo muza muvuga umuntu neza kiriho taco bitwaye muza muvuga umuntu neza gusa muri bejo simbamara reka me abangaba ni muntinzeho ninga nzotinda ku bandi baruhana amabazaza ninga n'abandi benshi rero kwizera koze Imana kuva Kigali inshuti yanje turaziranye mu bantu tuzanye mu isi arimo twarababaranye twaratukanye twashinganye abanaziri turaziranye kandi ashimana ko yakoze igitane ciza hano kigenda neza Imana imukorera n'ubukwe mukubitira amashi kwizera yanafunguye YouTube channel ejo nzomwiga ikiganiro nubwo nzobandushe tuzokora igitangaza kuri channel yawe kwizera Bosco shaka yazambaza urana umuntu muri jande Imana igumugisha Mandela ni imfura agira mukuru n'undi bitaminyati w'inshuti yanje ntugira ngo nije wagupanze ndakuzi uri imfura kandi uri umuyimbe mwiza Imana igumugisha ukubitira Mandela amashi shaka nahaguruka tumukubitira amashi
shaka ni umurejande cyane ni umure donc abanyamurenge twese tuzoterana aba bambonye bande bose bahuze baza nitura kwa shaka nta muntu utarumvishe shaka n'abayo ni miki ariko cyane cyane amabuye yashize wa kandi nayaguze muzana ndi naguze amabuye kamuranyima muramba mikoro dafite amabuye koresha iyi Bwana sifiwe. Donc Imana igumugisha. Hari indirimbo ya ninyigera ndaza kwindirimba ariko shaka ni umukozi w'Imana ukomeye. Ni umutumirwa ariyangana kerana amasageza ariko baraza kubukeberaho. Imana igumugisha ku cyumweru turi kumwe cyane uzarimba biri special umukubitira amashisha akayicara. Gasita kuva iriya Kitengera uno turavukana neza ni nkari munda no munyabungu basokuru ni bamwe donc Gasita niwe kiriki gase ikiba kibesha ngwino undamutse famille yacu boneka itazanye imbwa nayo abanyamungu babirebe nakwe nditworoshe Imana gubugisha je nabo nitwo banyamukunga mu muryango wose umuryango wose ndagira ariko mu nzu yacu apana basita bose mu nzu yacu abandi nyine ni za business za business aha ndegeza mukiranutsi niwe wampesheje inotere ni uzi hano hantu haguka papa tukubitira amashi uri umuntu mwiza hano habaye igiterane cy'abagwana shaka numva n'ikindi cyabaye epfo ndabate sasa nta mpamvu zo guhuza ibintu shaka kubwira mukirase wahise twe tukajaronga yi ahubwo twe tukazasoreza hehe hano arambwira ati kiriki ubwira abantu bagukunda kandi natwe niwe watubwiye mbere bamwe bazaterana habo abandi tuzopfe kuvuga Imana asa nk'umaze nk'ubwo suko ntinya ko nobura abantu ariko guhuza ibintu si byiza muzamureka muganire muhuze ikintu kimwe gitanga umusaruro ikindi kimwe gutyo iyo nje mbimenya kare mba naramenye ko mzigisayo ariko ntakundi Imana yaduhaye abantu pe benshi mwikubitira amashi namwe yaje Imana ibambuke na bizima turi kumwe rero Imana hari ijambo Rwanama azarivugaho na bagapapa ashobora kurivugaho umuyobozi wa gahunda araza kunyanganira iyo minota zari ngombwa nabyo ntegure kino giterane Nairobi yose Imana yamaye ijambo rivuga ngo ubicitegerezo c'abizera muzi uvuga muzi ukora mu rukundo ku ngeso ndetse no kugira umutima uboneye negereje Ruhana na Korotonesha negereje Ndatimana n'abanabi banje negereje Air Force yose mwese muri inshuti sinobarondora n'undi wese uzi ko dukundana abayumbe bakirenga abandi bose ndabiyegereje umuntu azaje kuvuga bugaca nuko kose ubicitegerezo c'abizera muzi uvuga mu ngeso kino gihe Pastor Kado yaravuze ngo kino gihe abantu bavuga ijambo ry'Imana nibi turagwiriye habe nanje ndimo turagwi abantu bavuga ijambo ry'Imana bagashoshora Bibiliya bakavuga Matayo bagaruka muri muzayishuwe papa abantu bari kuvuga ijambo ry'Imana kino gihe baragwiriye abantu bari kuvuga ijambo abantu bari kuririmba indirimbo z'Imana abantu bari gutambira Imana nkatwe abantu bari gucuranga nk'ababizima abantu ni benshi ngo ariko abantu Imana iri kuvugiramo bakabakanwa kw'Imana bakareka Imana ikavuga patro ni bake kweli abavuga Imana ni benshi ariko abo Imana ivugisha ni bake na ikibazo cinjiriye abahanura ni benshi ariko abahanura ubuhanuzi bw'Imana ni bake abaririmba turi benshi ariko abaririmba ijwi ry'Imana ni bake abasirimba turi benshi
ariko abase ayimi umva mukirano sasa gutya si ikibazo icabi guteye isoko biturutse he isoko nibyo bivuye he isoko ryaratobana sigabura n'umuhimbe wese ngo jewe muza gukora igitanga n'izanyu kose uzabereka ibyaso uri kungusa gusa ngo ndabonye nta mafungo taki wowe ubonye iki kera kwisi wowe wiriwe muri za capati hariya hirya ngo urabonye wowe ubonye iki natwe ibipfu nyine ngo ngahe ngo nyine ngo urantoye ngo neza urantoye sawa bazagutora nyine gasi niyo problem kitengera bari kuvuga Imana ni benshi ariko Imana iri kuvugisha ni imbagwa ikigali wacu amakanisa ni menshi ariko amakanisa ari kuvuga Imana by'ukuri ni maki Amerika amakanisa yirirwa acikamo rimwe na rimwe nawe zanirwa mbibona ariko amakanisa ari kuvuga Imana nyayo ni maki nibyo tuzateza ibimina mu ikanisa association d'acquise kero anzamuye manda ukurikire wayoboye kurikire nawe ufashwe siniri jambo nanjye kuvuga reka ngere kuri Kayini we niki Kayini we mukura neza nduzemerwa garampiano kwa kuna string baza kucurangira no marushangika kakarimo kabona kugenda nawe Yesu wagakoza sha padire twazabuza padire jana muri keshimo bazabuza padire ziri muri kesh twazabuza padire jana muri kesh bazabuza padire zibiri nuko twazacwanga kompanyima sori 10 azacwanga sori imwe bugaca abazi gisirimba tago zacwanga 18 oya twe twaravzinye tugira turuma mapiste abiri n'amapiste abiri gusa nibyo na Moses n'umwe tuno garuka tara hero abavuga Imana we ariko nimba ari igihe dukenye bavuga ubutumwa bari kuvuga Imana nyakuri neza ni iki gihe kuravuga ubusambanyi ariyo ndaya tuzi gute kurashamburiya ukarengana ukaja mu maberi ukamanuka ngura umushamburizi uri indaye kurabaza ngo se ngo wa mukobwa arahari ukama wiruka hari abashamburizi batakija ingo zitarimo abakobwa igiye kucafata umuhungu kikazoja kumwica ariko yavuga ngo hari sita kiruka sita wanje arahari nzogaruka moto ariko network ari nziza shamukira network uzuvuga byose muri network uzuvuga byose azavuga kuri kontact ndatinyiki harona telefone inoni kasarani ngane agira upi nazamuke hano washitse ngo aje kumbeshera ntanuzobaho kweli nuko sha tike yanje ndayifite ngo imadamu twandikiza Imana dura na missionnaire asigaye badukandira ifaranga zanje zikura ntuzize ntone cyane twagiye kuri banke ejo bundi ziruzuye jewe muzompa ituro naninga muzompa ituro shira umwana igikoma cyane javoni wanje ashishe tuzoziguha bivuye mu migeri yanje ariko si ubukene ni nkuko natwe Kigali twigo dushikira baje izo ni ibisanzwe bona asifiwe sana kwizera kaje mu missionnaire zokubwira uburyo tugiye gukora tuzotuzana $100 kwize tumanuke Nairobi dutarame dufite $100 tumanuke urazakireze ivuga ubutumwa ry'ubukene turariciye mu izina rya Yesu haguruka uci iryo vuga mu izina rya Yesu biragatsindwa kuvugira Imana uri umukene uzusuzugurwa umuntu akakuvuga uko ashaka
wabuhaye ukorera Imana mu kuri bakabona ko uhaye usabiriza cyane. ariko muri iri joro mu izina rya Yesu turanduye umuzi w'ubukene kandi tubyakiye mu izina rya Yesu. Amen. Mukiranutse agomba gupagasa akazi kigaye mu kabiri akatubwiriza akongera agataha. Ese ko tuza dusha imanza z'amakwe ukitegera rere turu ukanagira gutu ukanafata ariko tuburane na famille tigwitike ukanagura n'ikoti y'umbijana ariko mu rusengero umutsi kwa mugera izindi manza ko tuza tuzisha gapa. TV za mambo moja ni haki. Pastor Kado mwira wanje Pastor Kado warankorose abavugira Imana ni bake twese ko turabwiriza ariko abari kuvuga ivy'Imana ni bake. Ishengero ni nyinshi ariko ishengero zivuga Kristo ni nkeya. Abaririmbyi turi benshi ariko abaririmbyi bari kurimbira Imana ni bakeya. Abacuranzi turi benshi abashamburizi turi benshi ariko se abahagaze neza ni bande? Ndashamburiye kandi nico cisha ibintu kukambukiza to nico ikasa rigwana nirindi umwana arazamutse nka gasitano agize umuhamagaro umupastor arayicaye ngo gasita yagize umuhamagaro uri umurozi kimwe n'abandi cyane meni valana operations yegeje Fani na Aline yazagiye muri UN bakayimuha tangu ariko abazimu Bwana sifiwe kuri kw'Imana yo mu ijuru. Negeje Fani na Aline Imana ibamugisha ntago twabirengagije ninga tuzobekinga neza ninga niyo tuzoririmba biri official na madamu umunsi baraza kumukeberaho ariko baze kumuha mikoro igitero yarimze kivuga ngo mureke Imana yitwa Imana ijambo yavuze yarisohoza mu bibazo yitwa Imana mu biki yitwa Imana baze kumusingiza mikoro n'ubundi babaye za mikoro nibazo bazihari kugira ngo batera akaririmo tumara tugire hano twasonye ijambo wenda bagapapa baze gutinda kuri jambo rya Timoteyo bari nonosore neza na patrona wenda nakwizera ino ni story muzi hari abantu babiri umwana umwe bitaga Kayini undi yitwa Abeli ise abasaba ituro kumwitira ituro ngo nuko Kayini ngo afata mu bintu zo mu butaka ibintu zo mu butaka Imana zamuka ubagwenereje uzamuke yari umuhinzi afata ibintu bisuzuguritse biri cheap byamindi nawe utoshima nk'umubyeyi arabiza ibishimbo biboza arikorera atura se wenda wanasanga ari imyumbati tuvuge gutyo cyane uwundi bita ngo iryo turo kuri se muti yarishimye Imana ntiyarishimye. Bwana sifiwe. Haleluya. Imana ntiyarishimye. Ngo Abeli ngo akora mu mariza azaninka azanintama zindobanure azana nimba mu kintu cyose ngo yaratunze ngo yazagenda afata ikintu ciza gapa tegera wawe tegera ngo akagenda afata ikintu ciza atura Imana ngo Imana ngo iryo tura Imana yagishimira. Haleluya. Bwana sifiwe. Negereje Aline kuvarongaye Imana gumugisha ngo iryo turo mama Jebu iyo Mana ngo rirazamuka regera ku Mana rirazamuka ribumuravu Imana iragishimira ngo amare yasharigaho ryavuye bwa burozo bwavuye ngo Kayini mama Jebu none uri kunyigisha ngo natanga umugati ntuvuje none nabitoye meze neza ngiye nazamutse ngo akabagore nabo reka ngende gabukeya ngo iryo turo mwaba mama mwaba papa ngo rigera ku Mana Imana iragishimira
unasikia iryo turo rigera ku Mana ngo Kayini uburozi bwavuye n'amashari ngo Kayini ngo ararakara nico gihe wa Mungu wano wavuze ngo Kayini we ngo kudakeye nti yarahushije cyane nikako yaravuze Bwana sifiwe haleluya ngo Kayini ngo uburakari buramuzamukana ngo akunja mu maso yiwe ngo akunja mu maso yiwe munkurikirane mwabayimbe mumbekingi arasisibara mukirano ngo Kayini ngo uburakari burazamuka ngo burazamuka uburakari burazamuka Mana iri jambo ryiki ndarivuga neza n'ibyishimo ta muntu dusha ijambo hano nawe wogwa mikoro wivuga ariko nje nari nateguye ririye ariko umwuka arambwira ngo mvuge rino umwuka arambwira muzamureke umwuka avuge Kayini arahwera umujinya muri famiye muri abana babiri bashimye undi urahwereye uzuhwezwa niki mubayumbe bahaye patro agatuti bamutoye kuyobora Nairobi urahwereye kuraje mu bihiko Imana iramubaza se kurakaye habaye iki urakajwe niki ko wijimye ko wijubangatanyije niki cabaye Kayini we niki cabaye Kayini we hey Gloria Kayini we Shamburia fata Kayini we iyo ugira neza ndiwemerwaga ngwese mandavi Elonisa nganda kwiza nsomera aho ngaho shaka harine ibitotsi bizateye abantu mukanguke mumwe ama energy kuri karindwi gusa Imana ngwese nuko ni nziza ntuzenegwa nuko wamuyumbe we nuko ni nziza tuzenegwa wamukorariwe nuko ni nziza tuzenegwa wamupasteri we ngo kuki mutaza muntomera nyine ibaze nawe ubu ibi byiza asarura iki none nukora ibyiza ntuzenegwa nukora ibyiza dore kwize nta bindi papa ni muri network nta bindi ni muri network gusa biriziva ngo abubaha Imana irabemera ikabemeza n'abandi haleluya nta muntu n'umwe hano noza wo kwemera kiriki ntawe ngwino papa ngwino nyambere Yesu yaduhuje ngwino twe tuzatuzina kuri YouTube bagakata kakaba kabi mu bantu bakadutuka kuri yagana ni mwiza da nakayo tugusaba ari bakase karaza gasanga wahomze ubabaye wamunyanga pima none yampaye iparo y'amashati Yesu ni mwiza ba abasimu bafasha ubusa birenze Imana kuri yamugendere iramumpasi bikomeye kandi akunda ciyano gusa ndigudumiye uramwana ngo kugendana nawe Yesu namahirwe ndawe Kayini we Vizalano Kayini we primo de silembre vari nuko ari byiza tuzeme Hindua mamo latre de silembre ni nta bindi ashar umuntu ugira ishari wese ese nuko ari byiza we tuzemerwa warese kugenda ku bana b'abandi wavuye ku rugo rw'abandi ubwo burozi n'ubwiki uburozi buva ku ishari yamara kamatanga ngo gapapa ngo tazagira guki wakoze byiza we tuzemerwa gapapa niki yakoze se gudumira Imana niki yakoze gapapa
nikiga papa wese guhudumira kuranziza guhudumira yanamze kuwiteka imikunga ntiyuzuye wazinye wawe amapadi ntiyuzuye amakompanyi ntiyuzuye ngo azamutse gute ni wowe uzamura abantu nanatanga itangazo umushumba uvuga ngo yazamuye undi muntu nta muntu wazamuye undi mwisi cyane nta muntu wazamuye undi mwisi nta minisiteri yazamuye undi mwisi nta muyumbe wazamuye undi mwisi naje kiriki nashidikiye imyamagaro ariko sinazamuye umuntu nigihe ndinde wo kuzamura umuntu kibikunda ngo udututi ngo kana gatuti kacu ngo nabahaye ngo niko kaza kazamura hano bongo kibikunda unazazamuka mu gihe bongo nta gatuti kazamura umuntu ikindimo nico kinzamura cyane bona se hallelujah izi ni za platform this is platform hakuna go platform izamura umuntu uteze hari koga n'indayo uzamukaga tiziba ku gatutizo hari umugore azazipenda gucya kimno cyose kiri hano kandi kuri ico kibino hari ibiye ko kicumi ngaza azamuke nawe kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha sio mimi tena Kristo ndani yangu yanitosha kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia mana we topera esa sifiwe mufate za mikono mwuzuzo yanitosha neema ya Mungu siya uzima kuyatambua kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha mwicaye ndangize Cos'era a parte della mia show? Zatimia turatara kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia mandira yihangane n'abasuzuma bazavuga amasaha 3 network ndayifite overa reka mari kindi muniko kwiza
timushike ngo maraka akandimo cyane Bible irashigikiye kwica gahunda ni bibi ariko mureke ndangize ikindimo niko kwiza kandi gapapa se wongwanya na pato se wongwanya kandi turama dukurikirana ituro ryatanzwe nta kindi gisigaye n'ukumara igitaramo gusa kandi amasaha 3 ane turava mu rusizire turatwakimaze urinde uzamura umuntu wowe ukayi wararakara ararakara nimba ari ikintu kimaze abayumbe kino gihe n'uburakari abayumbe kera barangwaga n'ubumwe ariko abayumbe ngo barangwa n'amacakubiri uzusura umuyumbe akagwicaye kama gutukira abayumbe bane ugasura umurevera akagutukira abarevera bane ugasura umuke akagutukira iki ugasura umukora akakugambanira ngo ni n'indayiriya ngira ngo isiza gukorerwa woza utanga ijuru woza uri secretary w'ijuru wowe uzawandikije mu ijuru Yesu aragutuye ngo uzawandika abantu wowe uri secretary w'ijuru uri umwanditsi w'ijuru rwandiko umuyumba kamajariya tunga je nta muntu mwisi wumva mwisi tibikunda hari ico nizeye hari uwampamagaye kasoza turasoza dudumiya nimara nicare ngo Kayi kondiga kuvuga ntoje ngo Kayi wazenga umunya wararakara Imana ese niki gitumye urakara reka mabwira makuru ibibazo ntona kiriki nimba ari umuntu ungoye kwisi nikiriki nta wundi muntu mwisi ungoye nimba ari umuntu mwisi ungoye kwisi nikiriki ko ndigwanya kamere zose nta muntu ndi kugwana nawe ko ndagwana na kiriki ko ndigwanya umwanzi ufite wa mbere mwisi papa bizima nikiriki umwanzi mwisi mfite ni jewe mfite umwanzi mwisi mfite nikiriki nta kibazo kuko ni nishira uzorebe iyo wagiraga inyanga ukarikosora uzukundwa mu bana uzare iyo wagiraga ikosa ukarikosora uzumva ukeye hako we niyo uzukantuka nankubita sinohinduka ariko iyo nikosotse wa mugambo ngo yisubiramo ngo kwa datara baza bagasigara yisubiramo muze mureka twisubiremo ngo yisubiramo wa mwana w'ikirara ese ngezaho n'ingurube mbura n'ibyo by'ingurube ngo yisubiramo patro yisubiramo asa kwa data yisubiramo mureke twisubiremo mureke tuza twisubiramo fata ikosa urifure ku wundi nimba ndindaye nawe urumurozi nimba urumurozi nawe uzawiba nimba ndaza niba nawe uzuteranya buri muntu afite aho uzapfiriye buri muntu afite aho uzapfiriye wonkanga se ute ese nukora ibyiza tuzemerwa je ndago nkibwiriza amaso y'abantu zavuga ikindimo sikibwiriza ngo umpaga tuzokareke mfite igicane nibzanga nakereye YouTube izofungura YouTube 100 kaza kora ikiganiro kirebwe ni 10 takanisa rikayire 10 z'abantu ubutumwa buzobucikireza untumpaga tuti kora ikiganiro ndebwe ni 10 kwizera rebwe ni 7 ejo bundi nibike tana gatutu rajoka bifite Mana rakereye tugiye gusenga bona sifiwe abayimbe bose batambuka tugiye gukosha iminota 5 ndati batambukana tugiye gudumiya tambuka ndati Mana rutonesha patro gapapa kwizera abo twazanye ugiye gucuranga kira gisebe kuvuga ngo kugendana nawe Yesu matamu natambuke tugiye gusenga abantu bitahure ikoso rivane ku wundi muntu wishaje wenyine uzapfiriye ibintu zo kuriko ducana imanza nguri azandoga nta muntu we yimenye gusa hari n'irimo n'imbivuga ngo aba wose ubafite mu kiganza cawe mbabwije ukuri no kuba turi yose ukabaroze batuze ni kwa neema ya Mungu
no protect ukaja mu sharo ugacuruza bigakunda. Ni kwa neema ya Mungu. Si uko nunda ibiheko bazafata 2 bagatega 10. Ibiheko bazafata bikira tambuka abayimbe mwese. Papa Imana igumugisha. Tambuka umukozi Imana yiriwe nyitaho Alex n'ifura ko ndaje Mombasa karategura igiterane. Tuzatsa umuriro. Nibyo. Pilote tambuka turirimba indirimbo. Tugiye kuvuga ngo kuko nijyo tangazo namuhaye nazanye gudumiyana. Tugiye kuvuga ngo kugendana nawe Yesu niyo pada avuze. Iminota itarenze 5 nitumara dusenge. Dufate n'iminota itarenze nk'itanu igisimba bagikupe dusenge. Mwazumvishije bakupe igisimba dusenge tuvuga ati Mana bipfira he. Bipfira he. Nta muntu uje kwisi ukiriya duyi wanje ko ndihiga gusa. Kwanga ngo biroroshe gukora ibiterane bine ugasiga umwana w'umwaka. Ukaja kayori ukava kayori ukaja kasana ukaja kasana ko ndaje kitengera ronga intahe. Waje muri Simba Coach. Biroroshe. N'umugore ugashorera. Uzopime na kimwe uzombwira. Uzopime utegura kimwe uzombwira. Sawa. Isama papa. Murakoze Imana bamugisha. Hallelujah. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu, n'amahirwe. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu, n'amahirwe. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu, n'amahirwe. Kugendana